da smo zasluženo pobijedili današnju utakmicu. Mislim da smo dobro ušli. Prvo polovrijeme mogli bi voditi 2-3 razlike sigurno, da smo realizirali svoje šanse. Nismo, onda ono klasično pravilo nogometno, ne zabiješ, dobiješ. Ali u drugom poluvremenu smo dali glave skupa i pokazali da smo kvalitetnija ekipa i mi zasluženo pobijedili. A sigurno da je za napadača je to dosta bitno, za samopouzdanje, odmah je lakše igrati poslije toga. Skine se taj neki teret s leđa, da tako kažem, ali mislim prije svega to je pobjeda koja je bitna za ekipu i za nas. Sad smo se digli sad i na tablici i bodovno. Mislim da će sad biti samo još lakše u buduće. Pa mislim da sam ja prošao te godine kad bi se trebao bojati 11-teraca, tako da nisam, ne. Pa zapravo sam ga vidio ispod oka malo, inače htio sam je dignut gore, ali kad sam ga vidio da je već otišao u ovu stranu, zato sam i pustio dolje sigurnije, a nije se više mogao raditi.